اگر با پاسپورت یعنی شناسنامه نظر کنیم، من رحیموف عبدالقادر حمیدویچ من 17 январи соли 1961 ба дунё омадам. тоҷикам ва ҳамин қадар маълумот ҳаст, вале ин шиноснома муайян карда наметавонад ки ман киям. ва одам ҳамеша ба ин савол ҷавоб ва посух мегӯяд ва мавлоно ҳам мегӯяд ки ҷони ҷумла илмҳо ин аст, ин то бидонӣ ман киям дар явми дин. имрӯз масалан муайян карда наметавонӣ ки худи одам гуфта наметавонад ки киям, вале бояд ба ин савол фалсафаам ҳанӯз посух наёфтааст ва ҳар нафар ки аз нигоҳи худ баҳо медиҳад ки ман киям, вале набояд ки чунин посухро худи одам бидиҳад, балки дигарон ба ӯ ё ки нафаре ки ин ҳаққро дорад ки бигӯяд ки ман киям, унҷо муайян мешавад. ва як нафар ба ҳамин монанд гуфтааст ки шумо оё ошиқ ҳастед? гуфтааст ки ира бояд маъшуқ бигӯяд ки маро ҳамчун ошиқ пазируфтааст ё не. яъне бояд посухро он маъшуқи аслӣ бояд муайян мекунад, варна инсон намедонад. бисёри корҳое ҳаст ки худи одам дар ҷавоби он оҷиз аст ва гумон мекунад ки ин беҳтарин посух аст. мисли ин аст ки як нафар араби бодиянишин вақте ки борон меборад дар биёбон, дар як кулмаки об ҷамъ мешавад. ин араб ки дар ҳаёташ оби ширинро нахӯрда буд, вақте ки ин об боронро мехӯрад, мегӯяд ин қадар оби ширин, подшоҳи бағдод дар ҳаёташ ин гуна оби ширин нахӯрдааст. ҳамин обро ҷамъ мекунад, ба дастҳо чӣ қадар бо заҳмати зиёд дар кӯза ҷамъ меорад, кӯзаро маҳкам мекунад даҳонашро ва баъд намадпеч мекунад ва озими бағдод мешавад. ана озими бағдод вақте ки мешавад, дарбонҳо ӯро намегузоранд. дарбонҳо намегузоранд ва мегӯяд ки ҳар чизе ки дорем, мегӯянд тӯҳфае дорам хос барои шоҳ. хай чун мерасонанд, мегӯянд ки дарояд. медарад, мегӯянд ки эй шоҳ, ман обе овардам ки шумо дар тамоми умр чунин оби ширинро нахӯрдаед. вақте ки даҳони кӯзаро боз мекунанд, як оби бадбӯи чанд рӯз дар ин гармо омадагӣ ва мегӯяд дар ҳақиқат шоҳ ки ин хел оби ширин мо хӯрдагӣ нестем. ва мегӯяд ки кӯзаро пуроб кунед, пур аз зар, пур аз тилло кунед ва ба дасташ бидед ва ӯро берун аз бағдод намоед, аммо чунон бибаред ки ӯ даҷлаву фуротро набинад, ки шарм бидорад ки чӣ оби овардааст. чунки аз канори бағдод яъне ду дарё мегузарад, дарёҳои ба ширинӣ. ва инам хурсанд ки ман беҳтарин обро барои шоҳ бурдам ва ӯ қимати обро донист, пур аз тилло кард. хулосаи мавлоно ин аст ки ҳамаи тоату ибодатҳо ва тасаввурҳои мо мисли анамун араби бодиянишин аст, вале шоҳи аслӣ ки худованд аст, ӯ дар меёбад ва ҳамаи ҳамира мепӯшад, чашм мепӯшад ва кӯзаҳои моро пур аз тилло мекунад. яъне мо даъвоҳои бисёре дорем дар ин дунё ки мо кием, вале дар уҷа муайян мешавад ки ман киям. шумо дар як гап дарои ишқ, шумо дар мафҳуми ишқ чиро дар назар доред? ишқи лайли ва маҷнун ё ки ишқи огул, ишқ бо худованд? дар маснавӣ боз чун аз маснавӣ сухан рафт, кӯдакро барое ки шамшерзани аслӣ шавад, аввал кордҳои чӯбӣ месозанд, дар дасташ медиҳанд ва баъд вақте ки ба ҳамун корди чӯбӣ ёд гирифт шамшерзанию кордзаниро ва баъд дар ҷангҳо масалан ба корди аслӣ чун бузург шавад,
بعد کرد اصلی رو به دست میگیرد، شمشیر به دست میگیرد. یعنی این عشق هم زمینه هست برای اون عشق اصلی، تا بدونی که چی است. البته عشق انسانی هم است، انسان از این برون اومده نمیتونه، چون وای محدودی همین دنیا است و بیرون بر اومده نمیتونه. ولی باید که با اون اصل عشق، انا مولانا میگوید که عشق های کسبه رنگ بود، عشق نبود عاقبت ننگ بود. و با مولانا میگویم که عشق چیست؟ اون پاسخ عجیب میده. انا پرسید یکی که عاشقی چیست؟ گفتم که شما شوی بدونی، یعنی مثل ما. یک نفر وقت که من با او گفتم و گفت که در زمان مولانا هم شما بوده است، یعنی مانند است، یعنی چون ما نفهمیده است یا جای شما فهمیده است. مردن چیست؟ مردن یعنی زیدی زیستن است. مردن زیدی زیستن است، زیدی حیات است. و مردن چند خیل می شود. بعضی آدم های هست که در نظر زندن ولی بر وقت مردن در خودشان. بعضی آدم های هستند که مردن جسمان ولی تا هنوز زنده هستند. و مرگ یک تبدیلی مثلا زندگی است. تبدیل زندگی از شکل به شکل دیگر است. ما وقتی که آشنا نیستیم با این دنیا، در رحم مادر هستیم و کودک در همونجا در میان خون خلاوه است. خون جا. و اگر به او بگویی که یعنی بیرون برا چقدر یک دنیایی است که اونجا پر از انگور است، پر از سیب است، آفتاب می درخشد، ماه است، دریاها می رود، او کودک درک نمی کند. اما وقتی که به دنیا می آید و می بیند، اون دنیاش فراموش می کند و می گوید که چه خوب است که یعنی از او رها یافتم. و از همینجا هم باز یعنی دنیا باید وقتی که رها میابی کدوم وقت که دهشت مرگ رو درک نمیکنی. و مولانا میگوید که این زمین چون گهواره کودکان، بالغان رو تنگ میگردد مکان. یعنی این دنیا مثل گهواره هست که اگر بزرگ کشیدی دیگر در گهواره نمیگنجی. و وقتی که درکی مثلا اون مرگ میفهمی که و نظامی گنجوی میگوید که این مرگ نه باغ و بوستان است، این راه سرای دوستان است. این مرگ از اوست میشناسم. یعنی حضر به خاطر میآید چرا میگه هراسم که من مرگ رو میشناسم، این مرگ از او است. این مرگ از او است که ما باید به نزد او برویم. و در قرآن هم هست استعذ بالله انا لله و انا الیه راجعون. یعنی ما باز به سوی او برمیگردیم. این یک یعنی باید ما همچون انسان چون نوبت خود رو اگر در دنیا زیستیم باید برای دیگران جا خالی کنیم که دیگران بیایند آخر. نمیشه اگر انسان هایی که از آغاز زیستن و نمی مردن نوبت به ما نمی رسید برای زیستن. یعنی برای همین مرگ دهشت نیست وقتی که درکش میکنی، اما وقتی که دوستش میداری او از تو میترسد، تو از او نیست. و از یک شیخ هم پرسیدن که چرا ما از آن دنیا اینقدر میترسیم و دلبسته این دنیاییم، از اون خانه میترسیم. و میگوید که آدمی چون میبیند که اون خانه خراب است، این خانه آباد رو نمیخواهد که ترک کند و به جای خرابی برود. اگر دریابد که اون خانه آبادتر است و اون خانه رو آبادتر کرده است، یعنی با چی؟ با صدقه، با عبادت، با
دستگیری با نیکی و سخاوت، یعنی اون خانه آباد می شود. اون خانه رو آبادتر که ببیند و البته میل میکند. و علامه اقبال هم در تفسیر یک حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میگوید که نشان مرد مؤمن با تو گویم که چون مردش رسد خندان بمیرد. یعنی مرد مؤمن خندان میبیرد. برای چی خندان میمیرد؟ برای اینکه اون خانه رو پیش از رفتن نشان میدهد که اینجا فرشته ها که این خانه تو هست. وقتی که اون خانه رو آباد میبیند و به شادی یعنی خندان میمیرد. خانه آخرت. بله بله.